Здраво на сите, јас сум Слободанка, раководам со одделот за бизнис продажба во А1 Македонија, а денес сум тука во улога на домакин на подкастот Чекор напред со М6, простор за разговори за бизнис, лидерство и личен развој. Денес имам посебно задоволство да разговарам со човекот кој што со години ја градел својата кариера во светот на продажбата на финансиски производи, лидерство и развој на тимови, но кој паралелно минувал низ многу предизвици на својот пат кон трансформација. Мој денешен гостин е Дарко Мирковиќ, CEO на компанијата Alterna International, водечки конзултант и тренер, кој преку својата работа има обучено повеќе од 50.000 луѓе, а неговата компанија е воедно и носител на мастер лиценцата за програмите на Brian Tracy Global за Балканот, лиценца за структурограм тренинг системот од Швајцарија, како и Level Up Академија на мудрост на Меѓународниот институт за емоционална зрелост. Ке зборуваме за подеми и падови во бизнисот, психологијата на продажба, успехот, градењето луѓе и тимови, како и моментот кога успехот самиот по себе не бил доволен. Ке допреме и до духовноста и внатрешната рамнотежа и прашањето како денес ги спојува духовниот со материјалниот свет. А на крај ќе навлеземе и во приватната страна на животот, која публиката и не многу добро ја знае. Дарко, добро ми дојдовте. Боје вас нашao. За почеток, едно прашање поврзано со успехот. Значи, што е оно што ги одвојува успешните луѓе од оние кои и покрај својот потенцијал и талент сепак остануваат заглавени? Има една лепа прича kad čovjek dođe u restoran i sad Romi sviraju onako na hladno, kako se kaže, i sad kad se poruči prva pesma, on obično kaže, gde nađe tu najskuplju? Tako moje pitanje za tebe, gde nađe to najteže pitanje za početak. Da bismo mogli doći do odgovora, potrebno je prvo da definišemo šta je uspeh, zato što je uspeh u glavama ljudi često različita stvar. U većini slučajeva kad pitamo ljude šta je uspeh, oni kažu, ok, da zaradim novac, da imam, da putujem i tako dalje. Ja kažem, dobro, jer to garantuje dobrog i kvalitetnog partnera u životu sa kojim ćeš imati zdravu porodicu. Pa ne garantuje, ali povećava verovatnoću. Znači, može da se kupi, ne može. Aha, znači, ipak trebaju neki drugi parametri. Super, ok. Ako imaš i novac i putovanja i partnera, ali ti to garantuje zdravlje? Jel ti garantuje dobre kvalitetne odnose? Jel ti garantuje unutrašnji mir? Jel ti garantuje da te vanjski svet onda će te ostaviti na miru ako imaš sve to, ili ćeš tek onda biti na radaru nekih ljudi interesantan njima da se pozabave tobom i tako dalje. Znači, uspeh je iluzija. Uspeh je zapravo taj put koji mi treba da prođemo. Jer najveći uspeh koji čovjek može imati tokom svog života je kakva osoba može postati. Čovjek je duhovno materijalno biće. Mi tokom života skupljamo materijalne stvari i duhovne stvari. Materijalna blaga i duhovna blaga. Kada završimo život ovdje, sva materijalna blaga ostavljamo, sva duhovna zapravo nosimo sa sobom. I upravo taj razvojni put čoveka kakva osoba može postati, na koliko situacija reaguje, na koliko situacija ne reaguje, da li je očuvao svoje zdravlje, da li je na platformi odnosa zaista dao sve od sebe da ima dobre kvalitetne odnose s drugim ljudima, da li je na platformi stvaranja uspeo da materializuje određene stvari, ali realno u kom iznosu mu je zaista potrebno, a u kom iznosu je neka vrsta takmičenja ili ega sa drugim ljudima i tako dalje. Da li je pozicija na kojoj se nalazi ako je u nekoj korporaciji pozicija ličnosti, autoriteta, i da li on ima autoritet ličnosti ili ima autoritet pozicije i tako dalje. Znači, mnogo je tu parametra koji definišu šta je zapravo uspeh i mislim da je jedna od ključnih stvari da čovjek nađe svoj put i da postane najbolja moguća osoba koja može postati na tom putu. Nismo svi došli sa istom svrhom u ovaj život. Neko je došao da pomaže drugim ljudima, neko je došao da brani, da štiti, neko je došao da prenosi znanje, neko je došao da vodi, organizuje i tako dalje. Problem nastaje kada mi uđemo u uloge i kada želimo da kopiramo neke druge ljude, neke druge puteve, a to u stvari nije naš put i onda dostignemo neki rezultat, ali osjećamo unutrašnje
nezadovoljstvo. Tako da je baš široka tema. Да, апсолутно широка тема, зависи од која перспектива се гледа. Се уште сме на тема успех и велиме зошто некои луѓе не успеваат иако со години работат на себе, но сепак не можат да направат суштинска промена. Da. Skoro sam baš imao pitanje vezano za to i jednu osobu s kojom sam radio na tu temu, koja 10 godina čita knjige, 10 godina sluša podcaste, 10 godina radi na sebi. Moje prvo pitanje je bilo, jel te bolelo? Ona je rekla nije. Nažalost, ništa niste radili na sebi. Rad na sebi podrazumeva osvešćivanje i skidanje maski. Uloga koje su nastajale od kad smo se rodili pa na ovamo dok smo se trudili da se dopadnemo prvo roditeljima, nastavnicima, učiteljima, profesorima, prvim šefovima, da postanemo neko i nešto i tako dalje. I mi negde od rođenja razvijamo na neki način dva identiteta. Prvi identitet naše duše ili kad duša dođe da prikuplja određena iskustva, ali onda nam okruženje kreira neku drugu vrstu identiteta, kreira nam neku ličnost, kao što smo ovde imali Darko Mirković, prvo ja sebi nisam ime dao uopšte. Znači ime su mi dali tata i mama, ja se nisam ni pitao kako ću se zvati, ja kroz život idem sa ja sam Darko Mirković i tako dalje. Pa onda mesto u kom sam rođen, obeležja, da li je nacionalnost, da li je veroispovest i tako dalje. Onda uloge u korporacijama, znači da li sam prodavac, ili sam menadžer, ili sam osnivač i direktor firme i tako dalje. Sve su to neke uloge koje zahtevaju od nas da u nekim situacijama se trudimo da budemo više ili manje od onoga što zapravo jesmo. I tako kreiramo maske. Tako kreiramo identitet. Koren reči persona je maska. Rad na sebi podrazumeva osvešćivanje tih maski, skidanje tih maske, to je jako bolan proces. To je menjanje identiteta, kad čovjek jednostavno mora da skine određenu masku i da bez obzira s kim sedi za stolom bude ono što on zapravo jeste, da ne mora da podilazi ili nadilazi iznad te osobe da bi zauzeo adekvatnu poziciju. Da li treba da ima тригер кој што ќе го доведе до моментот да почне да работи на својата самосвест? Pa duša pokušava da nas dozove. Ovaj identitet ili duša i ova osoba koju smo kreirali, znači duša pokušava da je dozove kad god je to moguće. Međutim, ako ova osoba ne reaguje, ako ova osoba i dalje gleda uloge u društvu, koje šta je, da li je prihvaćen, nije prihvaćen, na kojoj poziciji, šta vozi, ako mu je to važnije, ako je dao prioritet samo materijalnim svetom, onda se duša polako utišava. I sad tu ima jedan princip koji kaže smisao života je da duša prikuplja iskustva, da bismo prikupljali iskustva moramo ulaziti u nepoznato. A da bismo ulazili u nepoznato, to moramo se odricati onoga što nam je već poznato, drugim rečima izlaziti iz zone komfora. Sada, većina ljudi ne želi da izađe iz zone komfora. Duša pokušava da ih dozove da izađe iz zone komfora, ako ne uspe, onda mora život to da uradi, a život to radi na vrlo bolan način. To buđenje može doći kao samo buđenje. Čuo sam iznutra određeni glas i jednostavno želim da nešto menjam, ili buđenje života koje zna biti jako surovo. Ja volim da kažem, kad sam sebi treba da izmaknem stolicu, nekako znam da ću pasti, pa mekše padnem, ali kad mi život izmakne stolicu, onda se stvarno razbijem. Baš je brutalno. Ja, nažalost. Океј, го споменавте идентитетот. Во тесна врска со идентитетот е егото. Колку егото може да биде препрека за успех, квалитетни односи и личен развој? Pa, opet moramo definisati šta je ego. Mnogo ljudi se ne slaže oko definicija ega. Savremena psihologija još uvijek funkcioniše na Jungu, Freudu, Schopenhaueru i tako dalje. Na Institutu za emocionalnu zrelost ego je definisan kao duševno neznanje i neiskustvo. Jer gde god imamo neznanje i neiskustvo, mi moramo u neku vrstu uloge, moramo u neku vrstu maske i tako dalje da bismo to prikrili. Ne znam da li si primetila kad radiš sa ljudima i pričaš, koliko ljudi je spremno na neku temu da kaže ne znam. Mnogo malko. Jako malo. A jesi primetila koliko ljudi ima mišljenja? Mnogo. Skoro site. A jesi primetila da tamo da ima malo znanja ima mnogo mišljenja? Apsolutno. Da li su globalni problem, šta god da je u pitanju, ljudi imaju mišljenja o tome i tako dalje. Vrlo malo njih je spremno da kaže, zaista ne znam. Ja mogu dovoljno šta vidim i tako dalje, ali ja ne znam šta stoji iza toga i tako dalje.
Tako da ego je zapravo skup svih naših neznanja i neiskustava duševnih koji nas teraju u određene uloge iz strahova. Najčešće su strahovi u pozadini ega. Dva najveća straha ljudskog roda, strah od neuspeha i strah od odbacivanja. I ono što je dobro, ta dva straha nisu urođena, nego su stečena. Tako da u zavisnosti od toga po koja iskustva smo došli, zavisi sa čime se suočavamo i zavisi koliko će ego zaista da se umeša u tu cijelu priču. Međutim, kad smo spremni poigrati se s time, uhvatiti se u koštac sa egom i jednostavno shvatiti da smo mi, evo Darko Mirković, imenom i prezimom, potpuno nevažna osoba. Ali za moju dušu čitav svemir napravljen. I za tvoju. Ali tvoje ime i prezime, moje ime i prezime sa različitim iskustvima može imati sukob oko određenih stvari. Na duševnom nivou svi smo jedno, ali smo zapravo različiti. Tu dolazimo do paradoksalnosti. Na duševnom nivou svi smo jedno, a na planeti Zemlji ne postoje dve iste osobe. Znači, niko nije isti, a u stvari svi smo isti. To je ta paradoksalnost života. Tako da, jako je bitno da budemo spremni da se uhvatimo u koštac sa egom, da ga odbacimo, a samim tim moramo da odbacimo određene identitete i maske, da bismo ušli u vlastitu nevažnost. Kad uđemo u vlastitu nevažnost, onda možemo neutralno da posmatramo život, da neutralno posmatramo ponašanja i svoje i drugih ljudi. I kad postanemo ništa, onda se dešava paradoksalnost, tek onda imamo kapacitet da postanemo sve. Kad shvatimo da smo nesavršeni, mi smo već na putu savršenosti. To je kosmički zakon koji radi bez greške. Ама мора на самиот почеток да прифатиме дека сме несовршени и дека треба да работиме на нешто. Da. Ali strahovi kao temelj uvijek žele nekako veštački da budemo savršeni i to je ta mala igrica gdje mi zapravo upadnemo u klopku, ali meni je mnogo toga rešilo. Ja se sad sećam svih mojih uloga kroz koje sam prolazio, to mi je fascinantno i moram ti reći iskreno, imalo je dosta situacija u mom životu gdje ja na neki način nisam bio zadovoljan kako sam postupio u tim situacijama. Mogao sam drugačije, trebao sam drugačije. Trebao sam neke stvari brže da rešim, mogao sam efikasnije, mogao sam neke odnose na drugačiji način da regulišem i tako dalje. Ali onda sam naučio jednu vrlo važnu stvar, a to je da mi uvek radimo najbolje što znamo. I ja da sam znao bolje, ja bi radio bolje. Znači i sama ta rečenica pravi jednu vrstu oslobađanja od bilo koje vrste kajanja i tako dalje. Realno da smo znali bolje, mi bismo radili bolje. Čovjek i kad greši, kad pravi glupost, onda zna bolje, on bi radio bolje. I sama činjenica da se ne možemo vratiti u prošlost, budućnost je neizvesna za bilo koga od nas, nama jedino ostaje sadašnjost i mi živimo u sadašnjem trenutku. I naš jedini zadatak jeste da u sadašnjem trenutku budemo najbolji što možemo biti, da radimo sve što je do nas, bez očekivanja ishoda. Jer čim očekujemo ishod, onda se mešamo ono što se kaže u igricu, a igrica kao život često zna da ne pošalje malo drugačiji rezultat od onoga koga smo želeli. Океј. Која е најголемата грешка која луѓето ја прават кога сакаат промена во животот или во кариерата? Kopiranje drugih ljudi. Na društvenim mrežama, kada pogledate društvene mreže, svi žive savršeno. Je li tako? Si primetila nekog umornog, znojavog, ranjivog, uplakanog i tako dalje. Што би ги советувале? Pa šta bi savjetovao? Savjetovao bi da se pozabavimo sobom, jer mi mnoge odgovore tražimo van sebe. Pokušavamo da negde izvan sebe, kroz tuđa iskustva dođemo do određenih odgovora. Čak i knjige koje čitamo, one su jako dobre u jednom razvojnom putu života, ali svaka knjiga koju čitamo, ukoliko je mi nismo raspisali, je tuđe iskustvo. I mi iz toga možemo da izvučemo pouku, ali ne možemo da kopiramo to, jer možda nije isti put duše te osobe i naš put koji treba da prođemo. Jedna od najvažnijih poruka za sve ljude koji žele da rade na sebi jeste da uvek uđu u svoje stanje, da se pozabave sobom, da postoje možda jedno od najvažnijih pitanja koje čovjek ikada može sebi postaviti, to je ko sam ja zapravo. Zašto sam tu i šta trebam zapravo da naučim. Da dobro isprate kada rade bilo koji posao, koji stepen i nivo radosti osjećaju. Ja sam kroz svoju karijeru osjetio da postoji jedan trenutak, ali dugo nisam mogao da osvestim da je to zapravo moj put.
šta god da uradim, šta god da napravim, ne znam, prodam nezamislive cifre i tako dalje, zaradim super lovu, ok, kupim nekretninu, ok. Ali kad me na putu ili na ulici sretne neko ili mi napiše mail ili mi napiše pismo i kaže zahvaljujući onome što sam radio s vama, ja sam stvarno uspeo da napravim nevjerojatne promjene u životu, ja bukvalno presrećan i ta radost koju ja osjećam iznutra je zapravo povezana sa putem moje duše. Ja sam shvatio da zapravo ja sam neka vrsta ključa za prelazak između onoga što ljudi misle da jesu u ono što zaista mogu biti. I na tom putu kada radim to, ja osjećam najveći stepen unutrašnje ispunjenosti i radosti. To ne znači da neko drugi to isto osjeća. Možda neko drugi je došao da štiti i brani. Možda je neko došao da upravlja drugim ljudima, možda je neko došao da hrani druge ljude i tako dalje. Znači, tražeći svoj put, odnosno posvećenost traženju svog puta, će povećati verovatnoću da ga i nađemo. Ја споминавте продажбата како неизоставен дел од вашето искуство. Доста долго време поминавте во светот на продажба, сте работеле со многу луѓе кои морале да градат доверба, да комуницираат, да генерираат резултати, но интересно е што и ден денес луѓето се уште имаат некаков отпор кон продажбата и често ја доживуваат како некој начин на манипулација. Па ме интересира вашето гледиште. Што е она што според вас е врвна продажба? Prvo da definišemo šta je zapravo prodaja. Mi se prodajom svi bavimo ceo svoj život. Najbolji prodavci su deca. Prodaju čistom emocijom, vrlo iskreno i teško im se kaže ne. Svaki neki odnos u kome su zadovoljne obe strane je zapravo prodajni proces. Pa čak i razgovor za posao, ako je neko došao se zaposlio u administraciju, to je klasičan prodajni razgovor. Znači, on je napravio prezentaciju o sebi u vidu CV-a, poslao je, otišao je na razgovor, on prezentuje da je najbolje moguće rješenje za tu kompaniju. Kompanija donosi odluku da li će kupiti njegove usluge i njegove vreme za određeni novac. Po logici stvari, kompanija treba da ima veći interes za sebe nego što će platiti tu osobu da bi bila profitabilna. Je li tako? Znači, ekonomija generalno funkcioniše na tu temu. Odnosno na taj način. Zašto neki ljudi još uvijek razmišljaju o prodaji kao kompleksnom zanimanju? Zato što je prodaja vrlo transparentna i tu se čovjek ne može sakriti. Znači, u nekim drugim sektorima, u nekim drugim odelenjima da ne postoji tako jasna merljivost kao u prodaju, si prodaju ili nisi prodaju, si naplatio ili nisi naplatio. Tu nema varijante da kažeš nekom radio sam ako rezultat ne postoji i tako dalje. Ako čovjek ima strah od neuspeha, strah od odbacivanja, njemu je prodaja mesto u kome on možda će biti neuspešan, a ako bude neuspešan, onda će biti odbačen, pa će mu biti aktivirana ta dva straha i onda mu je bolje da potraži neki back office posao u kome će moći da se sakrije. Iz tog razloga prvo prodaja nije baš nešto posebno omiljena. Drugo, zato što se komunicira sa mnogo različitih ljudi, sa različitim temperamentima, sa različitim osobama, sa kulturnim i nekulturnim ljudima, sluša se sve i svašta i tako dalje. I dosta ljudi nije naučeno da bilo koji komentar druge osobe u prodajnom procesu, dobar ili loš, nema nikakve veze s njim. Nego to shvata lično, ne zna i ne ume da se očisti od te energije, od tih tehnika, odnosno nema tehnike za čišćenje od tih energija, nosi to sa sobom i onda vremenom počne da poveruje da ne radi ispravan posao i opet se skloni iz posla prodaje. A prodaja je opet sa druge strane mesto, to je posao koji je jako dobro plaćen, težak posao i jako slabo plaćen, lak posao. Mi ga činimo i jednim i drugim. I oni igrači koji zaista žele takmičarski da stvaraju rezultati, da budu plaćeni na osnovu svojih rezultata, oni traže upravo takve terene. Tako da sam uspela da odgovorim na pitanje do kraja. Да, одлично. Уште сме кај продажбата. Велиме, слушаме врвни продавачи и кога тие продаваат, забележуваме од страна гледано дека не е секогаш се до техниката или до производот. Има нешто многу повеќе што се однесува на тоа да ги разбереме луѓето, нивните емоции, нивните потреби, стравови и начините на кои што ги донесуваат одлуките. Колку психологијата е навистина важна во продажбата?
Pa psihologija je samo jedan deo poznavanja čoveka. Da bismo dubinski mogli da poznajemo čoveka, potrebno je da posmatramo čoveka iz bar 3 ugla. Prvi ugao je kroz filozofiju. Sad neko će reći kakvu filozofiju, što voli moj rođeni brat da kaže kad neko završi filozofiju, on kaže i šta je on sad, diplomirani filozof. Filozofija se često vezuje za filozofiranje u onom što se kaže negativnom smislu. Međutim, filozofija nam uvek traži put mudrosti. Ona preispituje, ona ulazi u dublje značenje, a put mudrosti je nešto ka čemu težimo tokom života, a mudrost je iskustveno znanje. Kada imamo iskustveno znanje, onda mnogo manje imamo potrebu da reagujemo na spoljnje ili unutrašnje okidače. Znači, s jedne strane filozofija, s druge strane psihologija, da razumemo ljudski mozak, koji se zapravo sastoji iz 3 mozga, produžene mozžine, limbički mozak, neokorteks i tako dalje. Svaki od ova 3 mozga ima vrlo jasne svoje funkcije i kad se rodimo, obično dobijemo jedan od ta 3 mozga malo dominantnije, a on ima svoje osobenosti i mi treba da znamo šta su naši urođeni komunikacijski stilovi, odakle dobijamo najviše impulsa i u komunikaciji, u procesu donošenja odluka i u načinu kako hendlamo odnose i tako dalje. Sa druge strane, opet na nivou psihologije imamo simpatikus i parasimpatikus. Simpatikus se reaguje u stresnim situacijama, parasimpatikus kad je sve u redu, zašto su oba sistema tu, šta nam treba da nas nauče. I treća stvar, pored psihologije, je duhovnost. Duhovnost je traganje. Traganje je upoznavanje kosmičkih zakona, upoznavanje tokova energije, povezivanje kosmičkih zakona sa našim životom, našim telom, našim emocijama, našim mislima, da li smo odvojeni od prirode ili smo isto s prirodom, da li prirodni zakoni važe na čoveka i tako dalje. Sad sve to kad saberemo dođemo do jedne vrlo interesantne stvari, a to je da bi čovjek zaista bio vrhunski igrač u bilo kom poslu, ali posebno u prodaji, treba da ima vrhunsko znanje, vrhunske veštine i fenomenalan lični stav. Od čega na znanje i veštine otpada samo 15%. A na taj lični stav ili tu životnu energiju, tu radost, taj unutrašnji mir otpada 85%. I sad mnogi stari trenerski pravci idu u smeru treniranja veština. A to je da ćeš reći ovu rečenicu ovako i ćeš reći onako, pa onda imamo, 100 tehnika prodaje, pa imamo ovo, pa imamo ono i tako dalje. I ja sada ulazim u to da izgovaram neke rečenice, a zapravo unutra ne verujem u to što radim ili imam strahove ili imam neku frustraciju ili sam pritisnut targetom, a ne znam da li ću ga ostvariti, pa mi onda taj klijent sa kojim sedim zapravo objekat da ja ostvarim targete, da ne dobijem otkaz i tako dalje. U toj situaciji ja ne mogu da budem fokusiran 100% na njegove potrebe. A prodaja sama po sebi se sastoji od 3 sloga. Pro, da and ja. Znači profesionalno i proaktivno davanje. Ili profesionalno i proaktivno doći do da, za to sam odgovoran ja. Tako da sve to kada spojimo, shvatimo jednu vrlo važnu stvar. Interes ili korist mog klijenta, njegovo poboljšanje. Glavna ljudska potreba je poboljšanje. Znači njegovo poboljšanje treba da donese odluku, a ta odluka treba da donese benefit i njemu i meni. I ako takav odnos imamo, stvari su jednostavne za funkcionisanje. Mi smo najjači u prodaji kad ne moramo da prodamo. Znači kad imamo takav samopouzdanje da ne zavisimo ni od jednog klijenta u targetu, me razumete, i onda kada ja imam potpuno unutrašnji mir i kada ne moram, onda čovjek kupuje od mene. Добро. Дали тоа го поврзувате со трпеливоста? Пошто најчесто продавачите не се секогаш трпеливи. Šta je trpeljivost? Трпеливи во смисол на остварување и реализација на задачите, пошто таргетот ги притиска од една страна, од друга страна нормално треба да му дадат простор на клиентот да се произнесе. Kad prodavci imaju najveći problem? Većina prodavaca da gas u drugoj polovini meseca. Tako. Da. Znači, kada počne mesec, najvažnija nedelja u mesecu je prva nedelja. Tad se dodaje gas. Zato što se tad iz svesnog mozga namerno dodaje gas, jer na podsvesnom nivou ja znam da nije kraj meseca i da mogu da izgubim određene prodaje,
da neću biti u problemu. Međutim, većina ljudi pusti da mu prva nedelja prođe tu i tamo, druga nedelja malo poda gas, već na pola meseca pritisne gas i najveća frka je u posljednjih 7 do 10 dana. Kad nam najviše treba, nama najslabije ide. Zato što klijent osjeća da mi s njim razgovaramo iz sopstvenog interesa, a ne iz njegovog interesa, tada prodavac iz straha pređe iz motivacije u manipulaciju i onda dobije potpuno kontra efekt. To je to upravljanje sobom. Znači, kad ja znam tačno da upravljam sobom, da sam sebe gonim u aktivnostima, kad me ne goni situacija, onda pobeđujem. Jasno. Кога некој со години работи и остварува резултати, природно доаѓа дека фокусот покрај на самиот себе и на неговиот личен успех доаѓа и во насока на тоа да раководи со луѓе, да помогне, да сапортира и тука веќе го доаѓаме до на лидерство. Кажете ми, колку според вас емоционалната интелигенција е важна денес во овој современ свет за добро лидерство и што е она што еден лидер го разликува од оној кој што ќе го слушаат версус оној на кој што ќе му веруваат? Значи, две прашања. Jasno, okej. Ajde, ja ću da uđem malo u to pitanje na jedan drugi način, pa ako negde zaboravim kontekst ovog pitanja, podsjetit ćeš me. Prvo, jedan od najvećih problema koje imamo jeste da vrhunski prodavci posle dugog niza godina rada u prodaji treba da postanu menadžeri. To su potpuno dve različite uloge. To su potpuno dva različita posla. Nažalost, preko 50% vrhunskih prodavaca u menadžmentu se ne snalazi najbolje. Zašto? Zato što vrhunski prodavac ima jedan mindset, a to je dobra i laka komunikacija sa drugim ljudima i takmičarska orijentisanost. Ono ne voli previše administracije, papirologije, strateškog, analitičkog razmišljanja i tako dalje. Kada uđe u posao lidera, njegov posao više nije klijent. Njegov posao je čovjek koji razgovara s klijentom. Drugim rečima, kada on sa izvršenja pređe na upravljanje, njegov posao je čovjek koji izvršava. Međutim, dobar deo menadžera, kada postanu menadžeri, oni su emocionalno na podsvesnom nivou uspeh povezivali sa ja izvršavam, ja prodajem. I oni i dalje nastavljaju da prodaju, nemaju vremena da razvijaju svoje ljude, podržava ih kompanija u tome jer im daje targete u brojevima. Ne daje im targete u ljudima. Me razumeš? I onda, kada on i dalje ima fokus i pritisak na broj, njemu su kolege koje vodi zapravo resurs za ostvarivanje tog broja i kolege zapravo počinju tako da se osjećaju. Sada, potrebna je ozbiljna promjena mindseta da bi čovjek stvarno mogao da isprodaje. To je taj maska. Sad, ja sam bio prodavac, ja moram potpuno da sklonim tu masku. Znači, više klijenti nisu moj posao. Moj posao je moj kolega koji razgovara s tim klijentima i ja moram da radim s tim kolegom i moj uspjeh u radu sa tim kolegom jeste da me on nadmaši. Da on nadmaši moje rezultate koje sam ja bio u prodaji. Drugim rečima, ja sad kao mentor i trener te osobe treba da budem srećan da ta osoba nadmaši moje rezultate. Mnogi ljudi se toga plaše da će im onda uzeti njihovu poziciju i tako dalje. Tako da, sistemski setovano u kompanijama mora postoji nešto što se zove target u ljudima za management s jedne strane, sa druge strane mora da postoji setovano koliko smo ljudi uspeli da stvorimo, prepoznamo kao talente i da ih podignemo do nivoa naših rezultata i iznad naših rezultata i ti ljudi moraju biti zaštićeni, što se kaže, kao beli medvedi u kompaniji, jer su oni dobri mentori i menadžeri koji proizvode druge ljude. Sad šta je bilo drugo pitanje? Другото прашање е поврзано со емоционалната интелигенција. Колку е истата важна за современиот лидер? Emocionalna inteligencija je važna za sve. Ne samo za lidera. Emocionalna inteligencija je važna i za prodavca. Emocionalna inteligencija je važna i za lidera. Emocionalna inteligencija je važna za običan čovjeka koji radi običan posao. Nije ni prodavac, nije ni lider, ali kući ima svoj privatni život i tako dalje. Ima odnose sa šefovima, sa vlasnikom firme i tako dalje. Imamo u našoj glavi 3 mozga. Produšenu moždinu, limbički mozak, neokorteks. Logička inteligencija više se fokusira na neokorteks, emocionalna inteligencija na limbički mozak, spiritualna inteligencija na produženu moždinu
jer je tamo centar naše intuicije. Čovjek kao živo biće je prvo otkrivanjem došao do logičke inteligencije. Logička inteligencija tad je formirana mensa, pa je napravljena test za mensu i tako dalje. Dakle, čovjek je prvo otkrio inteligenciju najmlađeg mozga koji zapravo ima i onda se merilo koliko je ko inteligentan kroz mensin test. Onda se ispostavilo da ljudi koji imaju jako visok koeficijent logičke inteligencije teško podnose uspone i padove, teško podnose proces donošenja odluka kada nema dovoljno argumentacija, kad su svi argumenti tu, kad je logika na stolu, oni se savršeno snalaze. Kad logike nema, ne znam, pojavila se korona, niti ima iskustva, niti ima logike, aj donesi odluku i tako dalje. Onda se pojavila emocionalna inteligencija kao vrlo važan faktor. U posljednje vreme se otvara spiritualna inteligencija najstarijeg mozga, to je koliko smo sposobni da iz intuicije, iz unutrašnjeg ja zapravo čujemo šta treba da radimo i kuda treba da idemo. Intuicija nas uvijek vodi pravim putem, iskustvo zna da nas vara. Sada, imamo i različite definicije emocionalne inteligencije. Mnogi pravci se nisu složili oko toga. Istok, zapad, sever, jug i tako dalje. Znači, emocionalna inteligencija je vrlo, vrlo interesantna tema. Međutim, na Institutu za emocionalnu zrelost nova definicija emocionalne inteligencije zaista naišla na što se kaže, dobar prijem. Čak mislim da je verifikovana sada i u evropskim krugovima na nivou psihologa i psihijatara. Znači, postoji svest, postoji savest i postoji hrabrost. Svest, da li vidim sve opcije ispred sebe koje se nalaze. Savest, da li želim da se suočim sa njima, da aktiviram svoj potencijal i uradim sve što je do mene, ali ne na štetu drugih ljudi. I hrabrost, da li sam spreman da i pored toga što osjećam strahove i blokade, delujem. I sada kada pogledamo te tri stvari, obično ako imamo bilo koju vrstu blokade i zadrške, fali jedna od ove tri stvari. Znači, vidim, želim, ali ne mogu. Hvali hrabrost. Želim, mogu, ali ne vidim. Fali svest. Ili vidim, mogu, ali ne želim. Znači, nemam motiv, nemam šta da me pokrene i tako dalje. I tu zapravo, kada nađemo pravi odgovor, tačno znamo šta je uzrok, šta je posljedica i ako smo spremni da se pozabavimo uzrokom, onda posljedicu rešavamo bez problema. Sada, emocionalna inteligencija jednog lidera daje njemu sposobnost da upravlja sobom, ali mora da uči emocionalnu inteligenciju da bi mogao da upravlja drugim ljudima, da vidi kad neko u prodaji radi svoj posao. Da li vidiš gde su ti sve potencijalni klijenti i kako možda im priđeš? Da li hoćeš da radiš taj posao i da li te bilo šta koči ili plaši u tom tvom poslu? I tamo gdje osjećaš blokadu, računaš na mene kako ćemo to da poništimo, razbijemo. Jer ispod svakog straha, znaš šta se nalazi? Što? Ništa. Samo treba da imamo dovoljno hrabrost da se suočime sa njim. Tako je. Znaš kako izgleda većina života? Oni idu kroz život ovako, idu, a iza njih idu njihova iskustva i njihovi strahovi. Iz koga bi oni želi malo da pobegnu. Znaš. I sad ispred njih se nalazi ono što naganjaju. I sad ovo što ide ispred njih nekako im izmiče, oni jure za tim, a ovo juri za njima. I tako prolaze život u raskoraku između prošlosti i budućnosti. I sad ako smo mi ovdje spremni da stanemo, idi ako treba da ideš, ako ideš od mene ne pripadaš meni, okrenemo se ovamo i suočimo se sa onim što nas proganja. Da li je to neka odluka iz prošlosti ili neki strah, uhvatimo se u koštac, uđemo duboko u to, da ga deinstaliramo. Da potpuno nestane, da uđemo u ništa, da uđemo u nevažnost, da to neutrališemo. I onda se okrenemo kao onom što smo naganjali, a ono je došlo do nas. A tako igrica radi. Dobro. Jel okej? Znači, zahteva suočavanje. Dobro. Кажете ми, што според вас сметате дека е поважно? Емоционалната или спиритуалната енергија?
inteligencija? Sve su považne. Sve su važne u zavisnosti u kojoj se fazi života nalazimo, s kakvom situacijom se suočavamo. Nismo džabe dobili sva ta 3 mozga. Znači, treba nam logička inteligencija, to je ta više svest. Znači, i tako dalje. Znači, treba nam emocionalna inteligencija i treba nam spiritualna inteligencija. Sada, ako nam je, mi to kroz ovu švajcarsku metodologiju koja se zove struktogram, dobijamo povratnu informaciju o tom, ja to zovem operativni sistem. Pošto imamo hardware, to su ta 3 mozga, operativni sistem koji od ta 3 mozga je dominantni u našem urođenom temperamentu i imamo softvere šta smo instalirali u glavu od kad smo se rodili pa na ovamo. Kada pogledamo taj operativni sistem i vidimo koji od ova 3 mozga je dominantniji, a to dobijemo kroz assessment analizu, mi onda tačno znamo po koja iskustva ili koja inteligencija je važnija toj osobi. Znači, da li ona treba da otvori duhovni svet da bi joj se materijalni, što se kaže, lakše otvarao, ili joj je materijalni svet test, da li će je poneti materijalni svet pa će zaboraviti duhovni i tako dalje, ili će previše zaglaviti u logiku i straha šta će biti, planirati i što treba da se planira, ući u perfekciju i tako dalje. Ključ je balans u svemu. Čim smo dobili nešto od toga izraženo, na tom putu ta duša treba da nauči tu lekciju kao najvažniju lekciju. Добро. Продолжуваме во таа линија на размислување, каде што психологијата, емоциите и лидерството стануваат клучни во работата со луѓето и доаѓаме до еден поинтимен дел од приказната, бидејќи често се случува се да изгледа однадвор совршено и успешно, а одвнатре човекот да сепак чувствува дека нешто му недостига. Му фали смисла, му фали насока, му фали нешто што пред малку го споменавте и се однесува на таа спиритуална интелигенција. Кога прв пат почувствувавте дека класичниот бизнис успех повеќе не ве исполнува и дали постои некој конкретен момент што ве насочил према духовноста? Prodaja, liderstvo, edukacija, biznis. Godinama radim, pozicioniram se u određenim krugovima, sve je nekako super, ali negde, znaš kad unutra osjećaš da ti fali ti. Znaš, imaš te neke kockice, poslagao si ih dosta, ali stalno fali neka kockica i meni je najveći problem bio da stanem. Jer ego obično ode u 2 smera. Ode u agresivni ego, a to se obično dešava kod ljudi koji su prodajno orijentisani, rezultatski orijentisani, preduzetnici, menadžeri, znači idemo, pravimo rezultat, ja, od mene zavisi i tako dalje. I nekako sebe malo izgura mentalno iznad drugih ljudi. I postoji pasivni ego, to je sklanjanje. Neka drugi, pusti mene, nemoj mene, bolje da se izmaknem nego da se suočim i tako dalje. I sada u zavisnosti od toga da li je agresivni ili pasivni ego, zavisi šta mi zapravo moramo naučiti. Ako je neko u agresivnom egu, on mora naučiti stati. Mora naučiti prepuštanje, mora naučiti puštanje prvo, pa onda preživjeti puštanje, pa onda ući u prepuštanje. To je ogromna, vrlo kompleksna lekcija. Jer ja kada sam došao u situaciju da moja glavna lekcija je tada bila puštanje kontrole. Sve što sam napravio sam na kontroli. Jel me razumeš? Sada u jednom trenutku moram pustiti tu kontrolu, imaš osjećaj da će se sve srušiti. Sada, upravo taj osjećaj ide iz straha. I ako ja nisam spreman se suočim s tim strahom, da ga potpuno neutrališem i da sam sebi kažem, vidi, ja ovo puštam, pa nek se sve sruši, nebitno mi je, što je najveći fazon, ništa se nije srušilo, sve se poslagalo baš kako treba, jer sam ja položio taj ispit, tu moju lekciju, da ja emocionalno pustim. I sad neki ljudi shvataju bukvalno fazonu pustiti znači ne kontrolisati. Ne, to ne znači ne kontrolisati, to ne znači ne raditi, to znači emocionalno ne reagovati, ne biti pod grčom, pod stresom, pod naporom i tako dalje. Ne ići iz straha, nego ići iz snage u tu celu priču. Inače, sve je vrlo jednostavno. Da li u životu stvarima pristupamo iz straha ili snage? Vrlo jednostavna stvar. Meni je korona prvi put naterala da stanem. Jer ja do korone mislim da 20 godina sam stao uopšte. To je šibanje, idemo, eventualno neki godišnji odmor i tako dalje. Da li koroната ве освести, може би? Pa korona me je veštački naterala da stanem 3 meseca. Jer smo bili u lockdownu. Teo moraš staneš, jer te zatvore u zatvore i ako te zatvore u zatvore, tamo će da staneš. I tako dalje.
I onda tad sam ja prvi put još sam čak i sam ostao u jednom stanu u Beogradu i tako dalje. I onda sam prvi put se suočio sa 24 sata da sam ja sam sa sobom. I onda ide preispitivanje, gledanje u ogledalo, čekaj, stani, da li je pa trebalo, pa moglo je ovako i tako dalje. Jer ja sam pre toga imao taj takozvani osjećaj zauzetosti. Znači, ako ne radim 10 do 12 sati dnevno, ja mislim da nisam vredan, da nisam koristan i tako dalje. Da ja ako propustim jedan dan, da nešto nisam privredio, da ja stvarno to nije u redu i tako dalje. To je taj strah od propuštanja koji te gura u zauzetost, a čim imaš strah od propuštanja, ti misliš da negde imaš stići. A na kraju života shvatiš da nemaš da stići. Da je život zapravo bio taj tok, a ne mesto na koje ćeš da dođeš. I onda se meni otvarala to polje duhovnosti. Onda se ja više počeo da čujem iznutra, pronaći svoj put, pronaći ko si ti zapravo. U radu sa biznis svetom, da li je prodaja, leadership i tako dalje, te biznis, samo biznis i tehničke stvari uvijek su falila mi je neka rupa. Ja sam uvek ulazio tu u emociju, u razumevanje, u strahove, u još neke druge stvari i tako dalje. Međutim, falili su mi kosmički zakovi. Falilo mi je da razumem kako funkcioniše energija. Falilo mi je da razumem zašto postoji kosmički zakon koji kaže kako gore, tako dole. Zašto osoba koja je ljuta, kada uđe u bes i ljutnju, će pasti u tugu. Zato što mora, čim je otišla gore, otiće dole. Zašto neko ko je došao i, ne znam, gleda svog šefa ovako, kao da je šef ne znam šta, znači u jednom trenutku će imati potrebu tom šefu da soli pamet. Krenuo je ispod njega, pa kad je napravio rezultat, sad ima potrebu da bude iznad njega. I tako da. Znači, mnoge stvari su mi postale kristalno jasne kad sam proučio prirodne zakone. To mi je zapravo upotpunilo cijelu priču. I onda sam duboko razumeo, ali kroz iskustvo. Jedno je razumeti kroz knjigu, drugo je razumeti kroz iskustvo. To je to. Znači, onda sam razumeo šta znači da je čovjek duhovno materijalno biće. Da materijalni svet je zapravo platforma na kojoj mi stvaramo. I učimo jako važne veštine. Učimo posvećenost, učimo angažovanost, učimo pravilno tretiranje drugih ljudi, učimo pravilno raspoređivanje i tako dalje. Skoro smo imali jednu vrlo interesantnu diskusiju da li je skromnost vrlina ili je mana. Znači, može biti jedno i drugo u zavisnosti da li prilazimo iz snage ili prilazimo iz slabosti. Znači, ako ja imam i mogu da se razbacivam, a neću, jer poštujem taj novac i svoj trud kako sam do njega došao i ne želim da se razbacivam, onda je snaga. Ako ja pravdam to što nemam, time da sam skroman, onda je mana i tako dalje. Znači, te stvari su jako bitne da ih razumemo. Onda, kada otvorimo materijalni svet, da li u isto vrijeme rastemo u duhovnom svetu? Šta znači rasti u duhovnom svetu? Znači postati najbolja osoba koja možeš postati. Da li uspeh u materijalnom svetu tebe uzdiže iznad drugih ljudi ili treba da shvatiš da si i dalje čovjek isto kao i oni, da ne treba da ideš ispod? Da li kada promašiš, pogrešiš i izgubiš, treba da padneš u depresiju? Da li kada napraviš super rezultat, treba da podigneš nos? To su sve stvari koje treba da savladamo i kad uspemo da uvedemo ta dva sveta u ravnotežu, osjećamo radost i ispunjeno sa onim što smo postigli. Многумина мисла дека парите и духовноста се спротивности. Се согласувате или не? Ko to misli? Многумина. Ама кое е вашето мислење? Е прашањето тука. Da se pitate za mišljenje ili za znanje, iskustvo. Vaše Iskustveno lično znanje. Da. Pošto baš sam istraživao taj pojam vrlo duboko i onda sam primetio da postoji dosta ljudi koji imaju neki duhovni dar i posvećeni su nekom duhovnom radu, ali za njih je materijalni svet tabu teme. Znači, u fazonu sve ok, samo kako ja da naplatim ovo što radim, jer imam strah da sad da ne uzmem nešto od drugih ljudi što ne bi smeo uzeti i tako dalje. Znači, duhovni svet je njihovo carstvo, ali materijalni svet je nemoj me tamo i tako dalje. Onda imaš ljude koji su u materijalnom carstvu, sve super, ali nemoj mi čačkati taj duhovni svet i tako dalje. Međutim, jedno ne isključuje drugo.
Mi smo, osnovni prirodni zakon je ravnoteža. Ravnoteža unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Postoji mentalni zakon i prirodni zakon koji se zove kako unutra, tako vani. Naš spoljašnji svet je ogledalo našeg unutrašnjeg sveta. I mi u materiji kada stvaramo, mi zapravo u isto vreme kada otvaramo i duhovni svet, mi ulazimo u ravnotežu, ulazimo u balans i možemo biti istinski srećni. Vi nam u materiji možete uzeti šta god hoćete, ali mi imamo u duhu, imamo, što se kaže, vladanje sobom, imamo znanje, imamo sve što nam je potrebno, možemo ponovo to stvoriti. Bez problema. Znači, sve nam možete uzeti, ali ne možete uzeti kakva smo osoba postali. Да. Кога зборуваме за балансот меѓу материјалниот и духовниот свет, каде вие го наоѓате балансот? Kad sam ja ušao u balans? Не, каде вие го наоѓате? Како го балансирате духовното и материјалното? Kako? Да, на кој начин? Pa paralelno se bavim sobom i drugim ljudima. To je najbolji mogući način. Znači, istražujem svakodnevno kada ustanem kako se osjećam. Da li imam snage ili nemam snage, imam energije ili nemam energije, da li sam legao na vreme, da li to jutro, da li imam dovoljno parče vremena da se posvetim sebi, da uđem u meditaciju, da uđem u uzemljenje, da se posvetim svom telu. Jer mi smo u svoj toj nekoj žurbi, trci i frci zaboravili koliko je naše telo ili karoserija u kojoj se nalazi naša duša zapravo jako važno. Koliko nam ona daje signala kako se mi zapravo u potpunosti osjećamo. Da li imamo vremena da spojimo sva 4 elementa koja su nam jako važna, to je sunce s jedne strane, s druge strane kiseonik, sa treće strane vodu, sa četvrte strane minerale. Znači, ta 4 elementa kada spojimo, iz kojih naše telo funkcioniše i crpi energiju i tako dalje, onda možemo da funkcionišemo u toku jednog dana. Da li hranu koju jedemo je adekvatna za naše telo? Često imam ljude koji savršeno vode računa o svom automobilu i kojemu gorivo sipaju, da li ima dobre gume i da li je svaki put bio na sistematskom pregledu na vreme i tako dalje. Ali kad je u pitanju unos hrane u njihovo telo, to može šta god i tako dalje. Zašto? Zato što taj automobil je platio ozbiljnim novcem, puno za njega radio, telo je dobio potpuno besplatno i nema osjećaj vrednosti. Kada se paralelno bavim sa sobom i paralelno posmatram druge ljude na isti taj način, ja sam onda u duhovnom материјалном балансу. И кога разговорот се поместува од бизнис и внатрешните вредности на личен план, тогаш се гледа колку сето тоа се рефлектира и во приватниот живот. Да. Во односите, навиките и начинот на кој што го поминуваме времето кога никој не гледа. Колку вашиот приватен живот денес го поддржува човекот кој што сакате да бидете, а колку понекогаш ве успорува? Vrlo kvalitetno pitanje. Moj privatni život je vrlo interesantan. Skoro sam dubinski radio na sebi da istražim neke stvari i dobio sam sa više strana poruku koja kaže u prvih 30 godina života morao si da uradiš sve pogrešno da bi naučio kako ne treba. Da bi iza toga na ispravan način pristupao poslu i da danas imaš dovoljno iskustva i kad neko greši da ga razumeš. Jer da ti nisi prošao kroz greške, da ti nisi prošao kroz promašaje, da ti nisi prošao kroz neznanje, ne bi danas imao razumevanja za ljude koji imaju također neznanje ili tu situaciju i tako dalje. U mom privatnom životu ja sam imao brak u kojem sam bio 24 godine. Bili smo jako slični kada smo krenuli u zajednički život, ali vremenom je mene preduzetništvo, potreba za stvaranjem i tako dalje gurala malo više u agresivni ego, a sa druge strane nju je gurala u pasivni ego. I posle izvesnog vremena smo otišli onako na dva različita kraja, gdje ono što mene interesuje, mene zanima, nju apsolutno ne zanima, ono što nju zanima, mene ne zanima i tako dalje. I sad taj razlaz je bio jedan veliki test za mene. Da li će se on uraditi na najbolji mogući način. I tad sam sam sebi rekao, ako postoji dobar razvod, to je bio dobar razvod. Znači, mi smo se razišli na najbolji mogući način, ostali u perfektnim odnosima, dan danas komuniciramo, imamo zajedničko dete
koje je potpuno svjesno bilo naših razlika. I sad ono što je vrlo interesantno, što sam ja naučio nakon toga, mi smo faktički bili na istom nivou, samo što sam ja otišao u agresivni ego, ona u pasivni ego i mi smo morali položiti 2 različita ispita. Ja matematiku, ona fiziku i tako dalje. Ja sam morao naučiti stati, ona sam morala naučiti pokrenuti se, preuzeti odgovornost, a ne izmicati se, sklanjati se i tako dalje. Tako da su to jako važne lekcije koje zapravo smo mi morali naučiti. Ali naš odnos, razlaz, razumevanje, prihvatanje, nastavak komunikacije na ono što se kaže ljudskom nivou, posebno oko deteta, sve što treba i tako dalje, to je bila jedna velika lekcija. Sin je 27 godina, samostalan, nezavistan, ono što kaže, odavno mu se više ne mešamo u život. Mnogo mi je trebalo vremena da shvatim da naša deca nisu zapravo naša, nego su svoja. Svoji su ljudi, da je roditeljstvo nama dato kao vrlo važna platforma na kojoj mi učimo bezuslovnu ljubav. Kada dobijemo dete, tada prvi put u životu ispred nas se nalazi osoba koju volimo više od sebe. Pre toga to se ne dešava. Onda dolazi strpljenje, onda dolazi posvećenost, a onda dolazi odbacivanje uloge moje dete. Ja moram to dete da pustim, da ono postane svoje, da mu se ne mešam u život, da mu budem tu ako mu nešto treba, ali da ono preuzme 100% odgovornost za svoj život, da stane iza toga, da se suoči i sa uspehom, i sa neuspehom, i sa usponom, i sa padom i tako dalje. Tako da su to sve faze kroz koje sam prošao i za koje sam jako zahvalan. Одлично. Го споменавте вашиот син. Ме интересира дали тој го следи вашиот пат или гради сосема нова, своја насока? On ne treba i nije dužan da sledi moj put, ali ga niko ne sprečava u tome. Kad je završio školu, pitao me je, tata, da li želiš da ja dođem da radim sa tobom? Šta misliš o tome? Ja sam rekao, ja ću ti reći moje mišljenje, odluke pripadaju tebi, od 18. godine pa nadalje sve odluke donosiš ti, koje se tiču tebe. Odluke koje se tiču mene, na primjer neko finansiranje ili bilo što drugo, donosim ja i tako dalje. Ali odluke koje se tiču tebe donosiš ti. Ja ću ti reći moje mišljenje. Mislim da je za tebe najbolje da nađeš neku korporaciju, neko mesto da ćeš provesti minimum 2 godine, gdje nećeš imati bilo kakvu emocionalnu zaštitu ili oslonac, u kojoj ćeš morati da se izboriš sam za svoje mesto, u kojoj će te ljudi ceniti zato što si ti nešto uspeo ili te neće ceniti zato što nešto nisi uspeo. Pored mene da radiš, to je uvek otvorena opcija, ali nikad nećeš biti načisto da li te ljudi poštuju cene zbog mene ili te poštuju cene zbog tebe, da li te tretiraju na ispravan način kakav ti zaslužuješ i tako dalje i možeš nesvesno steći jednu lažnu sliku o sebi. Ali u svakom slučaju ti odluči, vrata su ti uvek otvorena, šta god budeš želeo. Shvatio je da ipak bolje da krene sam i to je bilo možda jedna od najboljih odluka jer je postigao fenomenalne rezultate za relativno kratko vreme bez ikakvog oslonca. Sjećam se samo, na primjer, naših lekcija. Zvao me jednom prilikom, tek je počeo da radi možda nekih 3-4 meseca i kaže, tata, moram nešto da te pitam. Ja kažem, izvoli. Kaže, šef mi je poslao da mu uradim neki izveštaj, poslao mi mail večeras u 9 sati, da mu uradim večeras to. A kolege su mi rekle, nemoj da prihvataš da radiš poslove mimo radnog vremena, nećeš imati privatan život. Šta da radim? Ja sam rekao, to nije pitanje za mene, to je pitanje za tebe. Šta ti misliš da treba da radiš? I onda je on razmislio i rekao je, uvijek si me učio da prvo gledam ko mi nešto kaže, pa tek onda šta mi kaže. To su meni rekli kolege koje 20 godina sede u jednoj istoj stolici, nisu se 20 godina pomerile, niti imaju bilo kakvu ambiciju u životu. A meni ne pada na pamet da sedim 20 godina u ovoj stolici ovde, idem da uradim izveštaj. I zahvaljujući tome, za 2 godine rada je napredovao 3 puta, a prošle godine bio 28 zemalja, vodi velike projekte i tako dalje. Tako da prednost ostvarujemo da drugi spavaju. Браво. Сигурно сте горд татко.
Верувам. И сега на крај за крај имаме само уште едно прашање, пред да го затвориме подкастот. Кога зборуваме за развој и едукација, најголем предизвик не е луѓето да слушнат нови информации, туку како тие да ги применат. Прашањето ми е, ако водите тренинг во МШС, едукативниот центар, што би добиле учесниците на истиот, а што не може да го пронајдат во книгите, на подкастите или можеби на некој од интернет сајтовите? Svaki trening je 93% čovek, 7% tema. Znači, istu temu, dve različite osobe ne mogu da urade isto. Razlika je iskustvo. Razlika je emocionalna zrelost. Razlika je razumevanje na kom stadijumu se nalazi ta osoba da bi joj se prilagodila informacija na najbolji mogući način. Ono što mogu dobiti u radu sa mnom jeste jedno veliko životno iskustvo, jedan veliki istraživački rad na sebi, veliko iskustvo u radu sa drugim ljudima, potpuno prilagođena informacija njihovoj situaciji, njihovom nivou emocionalne zrelosti da bi je upotrebili na najbolji mogući način. Одлично. Мислам дека поентата на денешниот разговор е токму во тоа, секој за себе да си пронајде свој баланс и своја насока. Ви благодарам на сите што слушавте, а ви благодарам вас за времето и за исцрпниот разговор. Hvala i vama na pozivu.